Puso e ganne gore e tla bo e emisitse nakwana go abiwa ga matlole a ketletso ya dithuto go ba ba tlhokang ka kwa Free State. Se ke morago ga dipego tse di reng go sutlhile lekwalo le le kwadilweng ke Tonakgolo Sisi Ntombela ka la bo 19 la kgwedi eno le le neng le supa fa matlole a ketletso ya dithuto a tlile go emisiwa go fitlha ngwaga wa dithuto wa 2022. Lekwalo le akaretsa le barutwana ba ba le kgolo ba ba kwa godimo mo mophatong wa marematlou ba gantsi ba abelwang matlole a. Kwa tshimologong ya ngwaga, baamogedi ba matlole a ba nnile le dikgwetlho tsa go ikwadisetsa matlole ka ntlha ya matlole a duetsweng thari kwa kantorong ya ga Tonakgolo. Go ba tsweleditseng dithuto tsa bone kwa dinageng di sele le bone ba itemogetse dikgwetlho. Go begwa fa puso e ne e na le tekanyetsokabo ya matlole a ketletso ya dithuto a lekanyediwang go diranta di le dimilione di le 230. What we can promise is that we will not allow, that will not happen. If it needs be that we close down that building and we occupy it up until a point that sanity prevails and students are given their bursaries as they should, because by the way, these students are deserving. If basari fumani di bursary tsena next year, the beginning of the 2022 academic year, re tla renka bana ba sekolo re matcha ka bona o ya ofising ya mo primary le di MEC tsena tsa hae re demanda di bursary tsena tsa bana ba. Re nana re qeto ena ka nnete ke qeto e sa tlo thusa batjha ha eno tsodisa batjha pele rona re kgothaletsa mo primary hore a khutlise qeto ena na eska implementiwa ho hang bursary scheme e tswelle pele jolo ka tlwaelo. Puso ya Free State e eme ka gore tsotlhe tse ga se boammaruri ke tsela fela ya go baka tlhakatlhakano. E re botlhe bao ba nang le ditlhokafalo tse di maleba ba tla baelwa matlole. E leng baithuti ba ba amogelang matlole ba tlile go tswelela go neelwa madi. Bao ba tlileng go tsweletsa dithuto kwa dinageng di sele ke bona ba ba tlileng go amega. Re na le baithuti ba bangata ba eleng gore ba bang ba bona ba na le dibazari tse eleng gore ba ithuta ka hare wa Afrika Borwa, ba bang ba bona ba le gore ba ithuta ka ntle gona. Ba lo tla gopola gore go ba ka ntle gona seo mmuso o se hlalositseng gore ke kebe wa hlola o fana ka dibazari kapa ditshehetso tse ntjha empa ba eleng gore ba sentse ba na le tsona ditshehetso tsenana ba emetse fela gore ba qete thuto tsa bona. Ke gona mo mmuso tla tswellang pele o etsa bonnete ba gore o nne o ba thuse. Le fa puso ya province e riteletswe ke go bega tekanyetsokabo ya yona ya ngwaga wa dithuto wa 2022 ya amogetse fa e nnile le dikgwetlho mo lefapheng le le tobaneng le matlole a ketletso ya dithuto mme le re le tsweletse ka go siamisa ntlha eo.